Мардуми азиз, шуморо мо хайр мақдам мегӯем ва кӯшиш мекунем ки камтар фишурда маводҳоро ба шумо ман пешниҳод мекунам, баъд ба саволи шумо ҷавоб мегӯем. Сарвай даво қайд кардан оиди созмон додани 6 кластерҳо. Мо ҳозир тибқи ин стратегия омода карда ҳастем қонуни ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи кластерҳо. Дар ҷумҳурии Ӯзбекистон системаи кластерӣ хеле муваффақ аст, кори хуб карда истодан, кластерҳои ватанӣ пайдо шудан. Мо ҳам ба ҳамин роҳ рафта истодем. Дар ширкатҳои русӣ мо дар шаҳри Кулоб кластери ба мисли дар шаҳри Дангара будагӣ кластери калонро омода карда истодем. Ширкат номавӣ шуд Пахтаи Тоҷикистон ва боварӣ дорам ки мо дар як муддати кӯтоҳтарин зина ба зина барои ноил гаштан ба созмон додани ширкати дуюми калони кластерӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо таъмини зиёда аз 6000 ҷойи корӣ дар шаҳри Кулоб мо албатта ки дар як муддати кӯтоҳтарин бояд ки ба мақсад расем. Проект худаш $300 миллион дар бар мегирад, имзо гашта ва дар лоиҳаҳое ки вобаста ба инвеститсия ҳастанд, шумо медонед ки дар процедураи дохили давлатиро гузаронда шуда истоданд ва ман 100% боварӣ дорам ки мо оғози кори корхонаро дар муддати кӯтоҳтарин бояд таъмин намоем. Инчун як масъалаи муҳиме ки дар соҳаи санъати сабук аст, ин бори дигар қайд мекунам, бори аввал дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ин ширкатҳои бузург, яке аз ширкатҳои калонтарини дунё Индатекс Испания ки бозорҳои Аврупо хусусан дар зери ихтиёри ӯ ҳастанд ва ширкати Zara мумкин ҳаматон донед, инчунин яке аз ширкатҳое ки маҳсулотҳои барои кӯдаконро истеҳсол мекунанд, Рема дар Дангара истеҳсол карда шуданд ба тариқи таҷрибавӣ ба ин бозорҳо равона карда шуданд ва мо ҳозир омодагии худро барои имзои шартномаҳои дарозмуддат мекунанд. Ин метавонад ки як кулан бозори Тоҷикистонро ба таваҷҷуҳи бозорҳои байналхалқӣ наздик созад ва ин дар як ҳолат худ метавонад ки саҳми арзандаро дар таъмин кардани ҷойи кори ширкманқа кардан оварда расонад. Марҳамат, касе савол дошта бошад, мо омода. Мини, золото, серебро. И один провокационный вопрос. Не могли бы вы раскрыть условия сделки с Газпромбанком по поводу Большого Кани-Мансура? Хотя бы не детально, а хотя бы поверхностно, чтобы мы знали. У нас, я вам рассказал, что у нас есть рост фактических цен на 127% в производстве металлургии 1500 тонн. И касательно других вопросов, если вот в зависимости от налогообложения, вот есть руководитель компании, потому что вам ответить. По золоту у нас... Прогноз на следующий год есть? На этот год есть какой-то? Да, 25% роста, прогноз там зафиксирован на уровне 75 тысяч тонн. Что касательно золота, мы знаете, что в соответствии с законом мы не можем вам фактически тоннаж говорить, но у нас 106% рост. И в этом году планируется увеличение самого производства, с того, что Талков Голд начинает на полную мощность уже начинает работать, и компания ТГА тоже, они свои мощности увеличивают. Мы сделали очень такой простой шаг, подписались со всеми ведущими компаниями, народными, в основном народными компаниями, обязательства. То есть мы им решаем их вопросы бюрократического характера и все, что связано с нашим министерством. Они, в свою очередь, обеспечивают нам рост производства, и это даст, по-моему, какой-то существенный результат. 8%, почти 21% у нас рост. И еще вам нужно, чтобы какие-то дополнительные Кани-Мансур. По Кани-Мансуру это пока это только в стадии обсуждения. У нас нет подписанного соглашения. То есть мы имеем намерение привлекать для этого проекта деньги. Она будет 100% таджикской государственной компании, это поручение нашего президента. Мы будем просто привлекать проектное финансирование. А проектное финансирование это не такой непростой механизм. Надо определенный, для него нужно порядка $2 миллиардов. Поэтому мы считаем для себя честью, если мы сейчас сможем привлекать для этого проекта финансирование, потому что оно даст очень хороший макроэкономический эффект. И пополнение бюджета, и обеспечение рабочих мест, мы как бы в этом направлении сейчас двигаемся. Аз телевизион Тоҷикистон, муҳтарам вазир, масъалаи корхонаҳое ки аз фаъолият боз монанд дар соли 2022 чӣ қадарро ташкил медиҳад ва вобаста ба супориши ҷаноби олӣ ки дар паёмидам 3 корхонаи равғанбарорӣ бояд барқарор карда шавад. Дар ин сам вазъият чӣ корҳо карда истоданд? Ва як масъалаи муҳим дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи
ҷойҳои корӣ дар соли 2022 беш аз 6000 гуфтагиянд. Инҷода 5475 Зашанги бо дастгирии бевоситаи соли корон маҳкуматҳои маҳаллӣ вазорат муаззаф гардид ки 506 та корхона ва коргоҳро ташкил кунем бори аввал аст, чунки нишондоди баландтарин 300 корхона ва коргоҳ буд. Яъне тиҷорати мо вобаста ба вазъияте ки ҳукумат созмон додааст, ҳозир худи созмон додани корхона як масъулияти хеле бузург аст. Ҳам масъала ки маблағашам як тараф бошад, худи донистанию дигаре дигар. мо як таҳлил кардем, масалан дар маҷало ҳам вақт иншоат баҳс мубоҳисо дар вайрон мешавад дар фейсбук ва дигар ҷо гуфтестанд ки масалан корхонаҳо 200 та корхона бозмонда шудааст. Ман як бор дигар мехоҳам хеле оддӣ ва фаҳмо ба шумо расонам ки назар ба нишондодҳои соли 21 40 корхона кам шудааст. яъне нишондодҳои омуриам ва ҳозир 190 корхона дар ҳисоботҳои омурии мо ҳамчун корхонаҳои бозистода таҳлил кардем. Тақрибан 56% ин корхона аз соли 92 то соли 17 расид ташкил мекунанд. Яъне аз ҳамин 92 ки як корхонаро созмон додааст, дар ҳуҷҷатҳои омурӣ рафта имрӯз мо мегӯем ки 190 корхона аз фаъолият бозмондааст. Не, ин таърихи 30 солаи мо аст. 56%аш 109 корхонааш ин соли 92 то 17 аст. 44%аш 87 корхонааш то соли 19 аст. ва аз ҳама аҷибаш ки барои ман аҷиб буд, чунки корхоное ки дар соли масалан соли гузашта ҳамагӣ 2 корхона бозмондааст чӣ омурӣ маводиъ омурӣ. яъне ки тиҷорати мо ҳозир ҳам масъулияти созмон додани корхона ва ҳам бастани корхонаро пайдо кардани кам шудани ин чиз нишона аст ки мафкураи мардум ва худи пештара ягон нақша бизнес нақшаву дигар набудем гирифта корхона мекардам ба хотири ки кадом як мақсадҳои номуайян. лекин имрӯз аҷибаш он ки масъулияти бизнеси мо баланд шудааст ва созмон додани корхонаҳо процедураи оддӣ ки дар тамоми дунё аст. яъне аввал нақша бизнес нақша карда вобаста ба ин худи нишондоди техникаи иқтисодӣ ва дигар ҳисоб ҳасаб карда ва дар охираш он оварда расондааст ки гуфтестанд ку дар солҳои охир ҳамагӣ 2 корхона аз фаъолият боз мондааст. ин процесс ҳамавақт мешавад, яъне аз ин тарсидан дар кор нест ки корхонаҳо манъ шуд, чунки бозор дигаргун шуда истодааст. ин догма нест, корхонаҳои нав пайдо мешаванд. фақат ҳамин ки ин бояд ки назоратшаванда бошад ва ин як индикатор аст дар даст мошад композитни опережающий индикатор. ина дар Америка ҳамин индикатор ба хотири чӣ мегиранд, таҳлило карда масалан соҳибкориҳо корхонаҳои калидира аз роҳбарошон мепурсанд 10 та савол аст ва вобаста ба ҷавоби онҳо ҳамин индикаторро муайян мекунанд. ман медонам ки дар Қазоқистон индикатори соли 22 102%. яъне ин шуна ки умерени рост русо мегӯянд, яъне ки худи соҳибкорон корхонаҳо роҳбарои корхонаҳо вобаста ба ояндаи тиҷорати худ оно баҳогузорӣ мекунанд. ман оддӣ фақат як 10 та корхонаи худмон ҳисоб кардем, аз мо 106 омада истодааст. яъне ки мо худи тиҷорати мо ояндаи худро назар ба он тиҷорате ки масалан индикаторе ки ман дар ҷумҳурии Қазоқистон дидам вайш музбитар аст. яъне нишона аст ки тамоиле ки ҳозир рафтааст аст, тамоили хушбахона тамоили дуруст аст. инчунин оиди корхонаҳое ки вобаста ба равған боз ма шуморо қайд кардем ки 16,4 тонн равғани пахта воридоташ кам шудааст. неки мо шумо хӯрок мехӯем, яъне ки истеҳсолоти ватанӣ проблемаи оморӣ ҳаст 100%, чунки омор соҳибкорои мо мутаассифона масъулияти омориро хеле умуман агар ки хеле нарм гӯем эҳтиромам нагӯем мешавад, лекин ҳамин проблема дар мо ҳаст мутаассифона. ба ин нигоҳ накарда мақомотҳои маҳаллӣ якҷоя бо мақомотҳои дахлдор ва оморӣ бояд кӯшиш кунем ки масъалаи дигаргун 16,4 тонн равған кам ворид шудааст. ин хеле як нуқтаи муҳим аст. мо мехоҳем ки дар ҷумҳурӣ дар баъзаи корхонаи равғанбарори шаҳри бохтар тамом ҳуҷҷатҳоро омода кардем, бо соҳибгул дар тамос ҳастем ва онҳо бояд ки модернизатсияи пурра накунанд. дар ин ҳолат тақрибан дар онҷа 25,000 тонн равған фақат дар ҷои истеҳсол мешавад. дар шаҳри душанбе корхонаи равғанбарори шаҳри душанбе ман шахсан худам рафтам, бо ҷонишинам рафтам. дар онҳо мо дар ҳамоҳангӣ ҳастем, яъне вазорати мо ҳозир мо ба он мисли як назоратчӣ нестем. мо ба онҳо рафта пешниҳод мекунем. худи мо проект росига ман худам рафтам овардам ширкати калони чинӣ ва бо пешниҳод карда истодем ки онҳо ҳамин ҳамкориро дар ин ҷода дигаргун созанд. банки санаат содирот банк ҳам омода аст ки маблағ гузорӣ кунад. яке аз
корхонаи бузурге ки дар вилояти суд аст хуҷаминбест фарғоне ки медонам ҳама аммо ширкат ҳам бози омода шудааст ки уҳдадорие ки мо имзо кардем онҳо дар соли 23 нишондоди истеҳсоли равғани ватаниро бояд баробар зиёд кунад то 45 000 тонн мо барнома дорем ки бояд имзо шуда яъне ки мо агар ки таъминоти бозор мо 100 000 тонн бошад нимшаки худ монозе кардем дар як сол ин метавонем ки ба он мақсад расем яъне мо зина ба зина кора пеш бурда истодем ки пеш аз ҳама маводҳое ки муҳим ҳастанд барои зиндагии мардум дар ватани мо бояд истеҳсол кардем вазири саноат гуфтанд ки 506 корхонаву коргоҳ муҳтарам сарвазир гуфтанд ки тақрибан 6000 ҷойи корӣ ва тақсим кардан баровардан 12 нафар сар якта ҷойи корӣ худаш нодуруст аст умуман нишондоди оморӣ ман вақте ки мегӯям касе ки агар як корхона сохта бошад он медонад ки корхонасозӣ чи аст ва ҷойи корро ташкил кардан чи аст яъне як корхонаи мағозир мисол дар шаҳри Панҷакен мешавад корхонаи муштараки зарафшон истеҳсоли металли мис дар ҷо 300 та ҷойи корӣ мешавад ҳамин хели корхонаҳои калон ҳам дар шаҳри Душанбе буданд дар дигар минтақаҳо буданд ҳастанд ки 100 та ҷойи корӣ доранд 200 та вобаста ба бозор ва талаботи бозор онҳо корҳоро зиёд мегиранд ки вақте оморӣ менависанд масалан менависанд ки ман 10 коргар мегирам а корхона 10 коргар кор намекунад нишондоди оморӣ ва нишондоди реалӣ фарқияти калон дорад. У меня вопрос, связанный с минеральными удобрениями. Вы уже отметили в своем докладе, что начала работу компания Talco Chemical, которая будет производить определенный, запустилось производство в ноябре месяце прошлого года. И мы знаем, что производство вообще минеральные удобрения, фосфорные удобрения, они необходимы для аграрного сектора нашей страны. И этот вопрос в связи с ростом его цен в мире немножко может отразиться негативно на нашей стране. В связи с этим вопрос, какой объем ожидаем от производства этих удобрений Talco Chemical, и сколько еще у нас планируется открытие таких подобных предприятий? Это первый вопрос. И второй по поводу поручения президента, связанный с открытием, восстановлением маслозаводов в Душанбе, Бухтаре и Канибадане. Он поручил в 2023 году открыть и создать предыдущие, то есть мощности, которые были в предыдущие годы. Можете осветить этот вопрос? Спасибо. Спасибо. Вопрос обеспечения минеральных удобрений. Вот мы вчера обсуждали национальную стратегию развития текстильной отрасли, производства хлопка и переработки хлопка. И вот основной вопрос в чем заключается? У нас есть 186 тысяч гектаров для производства хлопка. 186 тысяч гектаров это не резиновый механизм, чтобы мы его увеличивали. Такая у нас ситуация. Мы только одним методом можем увеличить производство. Это новые технологии, это в первую очередь минеральные удобрения. То есть капельное орошение, еще другие механизмы, которые улучшают землепользование. Да? И на сегодняшний момент вот, основная задача, которую в стратегии мы хотим расписать, заключается в том, что обеспечить потребности наших сельского хозяйства именно минеральными удобрениями. Бывает 3 вида. Да? Это каниние удобрения, это фосфорные и карбамиды, да? Азотные удобрения. И по нашим расчетам где-то 700 тысяч тонн. 700 тысяч тонн в год нужно для того, чтобы... Но каниние удобрения, если взять, например, старые советские показатели, они, наш президент говорит, что, например, для Таджикистана каниние удобрения не так уж важно, потому что наши земли, они по-другому, они, по составу они лучше, и поэтому два удобрения, видов удобрения, они очень важны. Мы, естественно, вот, хотим, чтобы, например, фосфоритные удобрения, она состоит из фосфорита. Фосфоритные месторождения в Таджикистане есть. Реват, это очень большой в Панджакенте, есть еще другое месторождение здесь, в государственном, в Шахинасском районе. Мы по ним работаем, у нас есть конкретные данные, геологические и другие необходимые. И мы инвесторам говорим, разговариваем. Несмотря на это, вот Talco Chemical, они начали производство. У них мощности порядка 75 тысяч тонн, да, если я не буду. Это очень значительно будет помогать. И вторая очередь мы общались с президентом нашим, что мы будем до 200 тысяч тонн новые еще мощности ставить. Тогда мы полностью себя обеспечим, мы будем эксплуатировать. По заводу Asia Chemical, у них очень большая работа проведена. То есть модернизация, инвестиции, там, еще газовая труба там восстановлена и так далее. То есть большая работа проведена. Сейчас осталось только просто наполнить трубу газом
взвесим, да, вот. И мы тогда уже сможем его уже начинать опробовать, и планируется в первую очередь порядка 90 тысяч. 90 тысяч тонн производства. Подождите, еще не закончили. Подождите. По маслозаводам я сказал, что вот, потребность нашего рынка 126 тысяч тонн. Вот мы на сегодняшний момент порядка 20% этой мощности у нас есть возможности производства. Если мы 3 предприятия сделаем, то будем где-то на уровне 80 тысяч тонн производства масла. Тогда это будет первым шагом. Да? Второй шаг уже, понимаете, мы знаем, в чем наша проблема. Мы хотим его обеспечить. Теперь нужно вариант, это сырье. Первое, у нас, к сожалению, не хватает сырья, потому что сам хлопок, у нас есть данные, что, например, наше производство хлопка это где-то в районе 30% наших потребностей. Тогда надо делать обязательно на других маслах, масляных культурах. То есть привозить импортные семена и так далее, и здесь его делать. Этот процесс идет, есть поручение, мы обязательно его выполним. Димович, вы сказали про Пахтай, Таджикистан в Кулябе, который вы в кластер собираетесь. Это речь идет о сотрудничестве с Таймуразом Казабековичем, то есть БТК Групп. И что будет с Питамен Текстайлсом, который они тоже собираются как бы там работать. И что будет с душанбинским производством, тоже там они хотят работать, то есть БТК Групп. Это первый вопрос. Второй вопрос по уточнению именно по добыче золота. Вы сказали, что увеличилось на 6%. С чем связано замедление темпов добычи золота? Какие тут это? В прошлом году было, по-моему, если я не ошибаюсь, 9-10%. На уровне такого процента было. И пока все. Спасибо. БТК Групп. Ну, она юридически это не БТК Групп. БТК Групп с нами занимается по вопросам обеспечения производства швейных изделий. То есть Душанбе Дуньойнал, они восстанавливают. Это очень важная их как бы помощь для нас. Мы очень довольны, что они вот занимаются. А в Кулябе они должны делать, это есть поручение тоже нашего президента. И третье, они в Дангаре тоже вот эти заказы они разместили. Юридическое лицо это Пахтай Тоджик, я не знаю, кто за ним стоит, но это российская компания. Мы надеемся, что они все свои обязательства, которые подписали во время этих пенсионных фондов, они выполнят. Касательно замедления темпа роста золота, да, вот производство золота у нас имеет тоже свою специфику. То есть, вот, например, мы посмотрели, делали эмпирический анализ, что, например, сама переработка горнорудного тела у нас, наоборот, увеличился, но содержание золота в них, в духе самих компаний, она, вот, тот час, который они сейчас работают, да, там содержание золота меньше. Естественно, производство золота будет меньше, но это непрерывный процесс. Например, в этом году мы планируем, чтобы они будут на лучшее рудное поле, и тогда уже показатели будут, потому что мощности производства золота есть, это просто объем вскрещивания и так далее, они будут зависеть от содержания золота в этих объемах. Поэтому это вот такая тенденция. Но несмотря на то, что вот есть алкоголь, который сейчас наращивает. А сколько они выпустили, если не секрет? Ну это я не могу вам сказать. Нет, процентом оно Процентом к этому если они только начали работать, то в процентах, как я вам скажу, это невозможно. Но я просто вам объясняю, это не так уж важно, сколько они выпустили. Да? Я вам просто объясняю, что, например, они сейчас будут постепенно выходить на проектную мощность. Да? Когда увеличение производства золота будет такая же ситуация по другим компаниям. радио зади амир стоит صحبت میکنم اصلا کدام شرکت هست این سوال سوال دیگر تاجیکستان در مورد کارکرد صنعتی کانهای متال‌های گرانبهایی که در اختیار چین گذاشته است چی شرط سازش‌ها دارد زیرا سالهای اخیر ده‌ها هزار تن کنسنترات متال‌های گرانبها از کانهای تاجیکستان به کارکرد به چین برده میشوند این کار دارن متاسفانه در جمهوری تاجیکستان در همون آغازی که این شرکت‌های چینی آمدن ما خیلی فعالیتی ناچیز داشتیم. امروز خوشبختانه در این جهت برنامه خیلی مکمل حکومتی وجود دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان معین کردن که محصولاتی که ساختار کلی تاجیکستان استحصال می‌کند باید که پورا در جمهوری تاجیکستان کار کرده شوند. این به ما چی میگه؟ مثلا یک کارخانه متالورگی وقتی که ما کنسنترات میفروشیم و از او اندازه را می‌ستونیم کمیته انداز و اگر که اون کارخانه متالورگی شود خیلی زیاد اندازه داخلی میشه. یک کارخانه متالورگی همین قدرتی که از کارخانه ما هستن میتونن که تا 350 میلیون سوم بر زیاد مبلغ رو تامین کنن. برای همین
دو تا فیشنگ حکومت جمهوری ترکستان استفاده بودن در کودکس نر انداز ما موندن که این هم خودی وزارت ما هم پیشنهاد کرده بود که زینه و زینه از سال 24 تا 26 دو مراتبه چهار مراتبه زیاد کردن اندازهای فروش کنسنتراتور این پولی کلان که شد مبلغ‌های بزرگ که شد اونا مجبور میشن که کارخانه‌های متالورژی رو سازن یکی در وقت آغاز فعالیت اونها همین عهده‌داری که اونها داشتن ما هم تنظیم میکنیم نظارت میکنیم که عهده‌داری رو جور شوند و این عهده‌داری رو زینه و زینه اجرا کرده شده‌اند اول همه شرکت‌های چینی بودن شما میدونید حاضر ما این یک شرکت کمترین که عضو هستیم درباره کانون منصور این هم 100% میخوایم که شرکت دولتی تاجیکستان شود تو این شرکتی طلب گل بود که اونجا عملی 50% شد تا این نگیریم شرکت زرافشان که 30% بود یعنی امو مسئله با تنظیم در آوردن منفعت‌های ملی در ساحه سکتور کوبی حکومت جمهوری ترکستان زینه و زینه خیلی دوربینانه ما درست کرده رفته ایستادیم حاضر مثلا اویدی نبودن کنسنترات که 3 سال شد ما از او باید که معاش مردم هستیم برای کارکرد این محصولات خودی مبلغ‌های خیلی کلان ضرورت دارن در این حالت البته ما باید که حاضر منع کردن صادرات کنسنترات از روی اصل نمی‌شود و منفعت اقتصادی هم ندارد زینه و زینه باید دقت کرده هستیم که حکومت جمهوری ترکستان زینه و زینه و مقصد خود اویدی سازمان دادن شرکت‌های 100% خودی دولتی تاجیکستان موفق استودیم سپارش گرفتیم از سرور دولت ما باور دارم که برای این مقصد ما میرسیم اون نام‌های شرکت‌هایی که هستن شرکت‌های صادرات کننده این شرکت خودی شرکت کمیت مشترک زرافشان که به قسم خیلی ناچیز چین صادرات میکنن یکی در حالتی که از کارخانه‌شون شد این از کارخانه‌شون ماه ایول که شد اونا دیگه صادرات نمیکنن پورا در خدمت استفاده میشن اینشون یک شرکتی تاجیکستان چین در زنیسور هست با او ما همکاری کرده استودیم که دو تا کارخانه متالورژی رو باید که با قدرت یک تاشو با قدرت پورش باید فعالیتش رو آغاز کنند رساند و اینشون کارخانه دیگه کار کنند در این حالت اما منفعتی که شما میگید منفعتی ملی ما 100% حفظ کرده میشه. تشکر. ما شخصا مثلا خیلی کاری زیاد کردیم حاضر با اون نگاه نکرده که استثمارات پرازو سال گذشته کم شد تقریبا 13% کم شده با این نگاه نکرده یک سرچشمه اینا به وجود واگذار کرده هستیم که میتواند که این سال وضعیت دیگرگون سازد از یکی از کارخانه‌های کمترین مگنیتاگورس اون فابریکه آوردیم سپورش نوار دولت داد کاش همکاری داشت در کارخانه چرم رو کار کرده استودن در اسفارک کار کرده استودن در شهری مسکو کار کرده هم پیش از هم برای تامین مثلا بزرگ روسیه و بزرگ خدمات من 3-4 روز پیش وزیر صنعتی سبوکی بلاروس هم اومد دادم خانم تاتیانا الکسییونا روبینا اونا هم یک گپی بحثای خوب کردیم در مسئله پوست اگر باشه رد بلو اگر شما گردونه کارکرد اولی پوست اون رد بلوش میگن همین کارکرد اولی پوست متاسفانه از مفکوره ما که ما در خانه خودمون گوره مثلا غری با کسبیت ضروری نمیکشیم پوست خودش هم پوستی که باید با اون هم غلظی پوست و دیگر نشون داده که وابسته به همین تکنولوژی است نمیتونن کردن فقط این پوستی ما حساب کردن هم به رسول آمده دادن که تقریبا 80% پوستی که در جمهوری تاجیکستان استحصال میشن برای بالانسیفت محصول بالانسیفت پایه‌افزایی و گارانتری مطابق نیست اینجا چیکارش میکنن مثلا این یک راه است فقط کارکرد پوست خودش این سفیده است این گرفته از ژلاتین اگر دونید در تاجیکستان داده است 5 میلیون دلار این طور اکسپورتش یک کارخانه کلان در ناحیه وحدت است ژلاتین در برابر خود ژلاتین میتواند که تامیناتی هم ساحه خوراکواری را تامین کند که قسمش از با بلاروس هم صادرات میشه با ترکیه دیگر اینشون برای کسمتولوژی دیگر یعنی پوست اگر میگیم که فقط برای پرازو میگیم خودمون خانه گردونیم این یک مسئله است که خود در شرایط تکنولوژی و مفکوره‌ای ما مونین کردن نمیتونیم برای ما پیشنهاد کردیم که کارخانه مرمری اینو برنامه دارن که خودی خرید تکنولوژی قصابی گوش میگن چی میگن بعد مثلا خاطی ما توانیم که یک مفکوره نو رو وارد سازیم که هم پوستی که ما میدونیم که هست 1,075,000 دانه پوست استحصال شده از آن نظر و سال گذشته تقریبا 40% زیاد شده است کارکرد پوست یک پایه‌افزا نشد کو این همه ژلاتین شده محصول ژلاتین میگن همه رفته اکسپورت است این هم چیزی درست است چون که پتانسیل صادراتی ما را زیاد میکنه لیکن در میزان امروز متاسفانه همین خیلی است جمهوری ازبکستان هم دیدیم اونو
در ژلاتین زینه اولی کارکرد پوست است. از زینه دیمش میتواند که تاثیر مثبت خود رو در سازمان دادن همون یک مرکزهای قبول پوست یک دیمش گویا مثلا هر یک از در خونه‌اش نمیکشد بوده در مرکز قصابی میکشد. در این حالت اونو میدونن که پوست چخیل گیرن و این پوست میدونن که مثلا یک چیز میبی یک ارزشی بلند قطعی فروخته شد. وقتی شد 1 میلیون دونه پوست این برای بزرگ این بلند است. برای همین ما حتی اینوست را آوردن میتونیم در حالت. متاسفانه حاضر فقط با همون استحصال ژلاتین و کلاگن میگن یک نمودی محصولی که برای داروگویی است که اصلی هم پوست استحصال میکنن. برای یک مسئله دیگه پوست شما وقتی میسازون نمیدونن 70% زیادش آب است. همگی 13% هم میتونن که دیگر سوال استفاده برن. مرحبا. دولت جهانی موثر نقش تیلو را هم در نظام مالیوی اقتصادی و حتی در نظام سیاسی به مراتب بالا برد و امروز توجه به این متال خیلی زیاد است و از آن که در کشور ما رو به افزایش است این البته خوب است و آیا امکان ندارد که در رابطه با هدف 4 استراتژی یعنی صنعت اقتصادی با صورت کشور همین سمت یعنی که سمت افضلیت اعتراف شود از جانب وزارت و یک برنامه علاهیده قبول شود چون که 2 سال اخیر در قسمت اعظمی صادرات مملکت ما اصلا اطلاع تشکیل میدهد که معلوماتی که خدمات گمرک رسانه‌ای کرد و در رابطه با این شما سال گذشته گفته بودید که این جنبه منفی ندارد برعکس مثبت است اگر واقعا هم استحصال زیاد باشد نرخ قابل طلبات باشد برای چی ما نفروشیم و قسمت اول سال همین است یگان برنامه سمت افضلیت نوک شما تصمیم دارید قسمت دوم در موردی که 3 سال پیش پیشوای منظمه ملل با یک قرار امضا گذاشته بودند درباره دادن اجازت به شخصان حقوقی برای یعنی مدنی کارکنان با اصول خودفعال و خودبیار و امروز ما دیده استادیم که در اکثر مناطق کشور و طور وزیر مالیه هم در صحبت با ما گفت زیاده از 7000 نفر اجازه‌نامه گرفتن ولی مشاهده می‌شود که اکثرا کورکورانه و بدون معلومات دقیق و شروع نمودی فعالیت مشغول می‌شوند. مثلا وزارت صنعت و تکنولوژی امکان ندارد که با آنها مساعدت کند تکنولوژی نسبتاً موثر البته با نظر داشته اون طلباتی که قرار پیش بینی کرده است تا آنها استخراج همین نمودی معدن زیادتر کنند. تشکر. همین تجارت بین الخلیج تجارت دولت سوئیسکو از چی بارد است یعنی دولت چیزی مزدی همون توازن اگر پیدا شود تجارت ما مثلا با ترکیه اون دولت است که ما اونو زیادتر میفروشیم از ما کمتر میخریم یعنی در روی سالو میگن در جمهوری ترکستان هم پروانه یک درست پیش باشیم وزیر اقتصاد مثلا قید کردن که حاضر تمایلی پخش شدن واردات و صادرات بالانس واردات و صادرات ما یک تمایل خوبه مثبت است یعنی که 60% است یعنی که 31% ما صادرات کردیم 60% 3 برابر بود پیش ما در کدام حالت میتونیم فقط در یک حالت که اگر که ما محصولات‌های و صادرات عادت داشته باشیم صادرات ما اصلا چیزی که دیسکم مارژینال میگن رسو و فایده چندان بلندتر این البته این محصولات ساختار کوهی هستن کارکرد کوهی کیلو موجود است کامای کیلو هستن 112 تا کم و زغال‌ها هستن اونها همش عموما تاجیکستان هم خیلی منطقه زرافشان نامش زرافشان هم خیلی پیدا نشده است یعنی که ما تاریخا هم داشتیم اگر در لندن ما رفتیم کالکسی هست کیلو باکسش میگن یعنی تاریخ 2-3 هزار ساله ما هم وقت با کیلو مردم کار میکردن یعنی که اینجا این چیز بود و در حقیقت ما حاضر استراتژی اصلی که ما بوده استودیم این جمع کردن با ما سوال استخراج کیلو چون که کیلو در این روز نرخش خیلی نرخ خوب است و ما پیشنهاد مشخص هم با حکومت جمهوری ترکستان کردیم و در حالتی با موافقه رسیدن مثلا با اینوستوری که فنیسلی که میتوان در ترکستان کنن ما البته که میتونیم که موظف کردیم اویدی خیلی آدمان خود فعاله که در سطح نوچیز هست مثلا ما میدون دولت بدخشان بعد اجازت تقریبا 3 میلیون سوم مونده اونها قدر آدم زیاد 3 میلیون سوم مونده محصولات سپاریدن اینا میتونن برای حل کردن این پروبلم‌های وقتی منطقه‌ای میتونه تاثیر رسان باشه این برای جهت منطقه اقتصادی کمک کردن نیست چرا نه ما اینا میدونیم که این مسئله استراتژی مهم برای هر یک وظیفه دولت از اون گذشته است که تامین جای کاری مثلا پرزیدنت امریکا دیگر در وقتی که اشتراک میکنن جمهور ها تاکید میکنن که جای کاری کردن این مسئله اساسی که حکومت درجه اول باید حل کنه خیلی جای کاری این خودش مقصد است یک دیمش که تکنولوژی که میتونن استخراج کمک کنن در ترکستان
خیلی پریمیتیو هستن. یک شرکت زهرینگ به نزدیکی از گرمانیا هم تکنولوژی آورده دادن. من شخصا رفتم در نزدیکی شهر دوشنبه اومدن کارخانه را کردن. متاسفانه ولی اما تمایلی بسیار کردن، شناس کردن تجربهش آموزوندن کم است. ما اونی که در وزارت ما کوشش کنکریتی دادم که ما با اون شرکت کار کنیم، چون تکنولوژی آلمانیه این میتواند که تاثیر مثبت در ساحه رساند. مرحمت. جناب وزیر، نزدیکی اون روز برق توجیک اعلام کرد که قیمت برق رو برای توقف و برای توقف کمتر و برای کارخانه متالورگی از 10 درم 60 درم بالا کرده است. تا کجا تاثیر میکنه در فعالیت این کارخانه ها؟ دویم همین کارخانه زرافشان گفتید 1 میلیارد کیلو چقدر پول بسیار کلان در یک سرش در چیز چون سکرت بایدی زرافشان خیلی گفتم یک وظیفه‌ای که در نظر من حکومت جمهوری توجه گذاشته است، اما نشاندادهایی که تشبث باید و شفافیت در ساختار استخراج که جمهوری تاجیکستان اعضای اون شده است، یک نشانداد عادی دارد، یعنی گذراندن عادیت بین خلقی. عادیت بین خلقی این شرکت‌های بزرگان اونو نمیتونن که نو صحیح و نو درست پیشنهاد کنند. در این حالت همه صحیحیت ساختار حسابداری کارخانه شفافیت یا صحیح بودن همون اصلیش نشاندادهای اصلیش میتواند که دیگرگون سازد آخری حسابات شد. یعنی که اگر که خراجاتش کم باشن، حسابای بانکی شفاف باشن، کریدیتی که اونو میگیرن نشاندادهای بازاری باشن، در این حالت اونو یکم فریب کردن نمیتونن. یعنی عودیت بین خلق کنان همه چیز نشتجات میکند که کنون سبب وقتی کارخانه با ثمر کار کرده است یا غیر ثمر. همین هم سبب شد که مثلا شرکتی زرافشان قریب 5 مراتب و قدرت حساب برآوردنش پرداختیش در نزد بودجه بلند کرد. هم از سبب که با سهامدار حکومت جمهوری تاجیکستان است، هم سبب شد که مثلا این پروسس با این پوزیتیوی پیش رفت. مسئله توکل بود. январи соли 2023 нархи барқ барои ширкати алюминии тоҷик ба миқдори 64 фоиз баланд карда шуд. ин албатта таъсири худро дар рафти фаъолияти иқтисодии корхона мерасонад, зеро аксарияти корхонаҳои ҷаҳон аллакай ба технологияҳои нави истеҳсолӣ гузаштаанд. ин қайд кардан дар кор аст ки истеҳсолот дар ширкати алюминии тоҷик аллакай 48 сол идома дорад ва технологияе ки дар он ҷо амал мекунад бисёр кӯҳнаю фарсуда шудаанд. имрӯз онро аллакай ба пуррагӣ иваз кардан талаботи замон мебошад, зеро хароҷоти барқ, хароҷоти кокси нафтӣ, анод, ҳамаи хароҷоти қувваи кори барои 1 тонн алюминий бисёр гарон мебошад. фарз кунем ки агар дар истеҳсолоти ҷорӣ барои истеҳсоли 1 тонн алюминий 22 дар ширкати мо 22 000 киловатт бошад, агар дар технологияҳои замонавӣ ин нишондиҳанда ба 13 000 киловатт-соат баробар мебошад. бинобар ин аксарияти давлатҳо худаш ҳамин истеҳсоли алюминий ин бисёр энергоёмки истеҳсолот мебошад. ин дар ҳамон мамлакатҳои ба роҳ монда мешавад ки аллакай иқтидори зиёди энергетикӣ доранд. дар худи Қазоқистон бошад нархи барқ дар он ҷо аз 1 цент камтар мебошад, дар Россия бошад 0.97 центро ташкил мекунад, дар Тоҷикистон ин нишондиҳанда баланд аст, лекин мо кӯшиш мекунем ки зина ба зина аллакай ин модернизатсияи алюминий завод дар нақшаи корхона ҳаст. ҳозир ҳамаи ҳуҷҷатҳо аллакай бо мувофиқа бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шудааст. баъди тасдиқи он аллакай корбарӣ мекунем ки истеҳсолот бо тарзи нав ба роҳ монда шуда худи хароҷоти барқ кам карда шавад. дар ин ҳолат бар корхона ин нархи барқро аллакай дода метавонад, лекин мо ҳозир кӯшиш ва сар дода истодаем ки пурра инро пардохт намоем. یک مسئله دیگه ما میخواستم خیلی کنم، مثلا در ساحه استراتژی دولت است که برق ما نظر به دیگر دولت‌های منطقه زیاد است برای تکستیل، برای نساجی. لیکن یک مسئله خوبی هست که مثلا حاضر شرکت رینتر موبایل بزرگ کرده، حاضر تکنولوژی پکانین پنجم ما کرده استند که 40% برقی رو نظر به تکنولوژی کرونا پایان میشن. یعنی که اونو که تا امروز ارزش اصلی کارخانه‌شون هم حساب میکنن، خصوصا وزارت اقتصاد و دیگر ساختارهای مربوطه. لیکن همین مسئله حاضر با ما شانس داده است که تکنولوژی نوین بیاریم که
ҳам талаботи қонунзорӣ, ҳам талаботи бозори дохилӣ ва талаботи ҷамъият ҳам мегӯянд чиро як арзон метиҳем, як қимат метиҳем. Рақобатпазири соҳаро дар ҳамин ҳолат мо метавонем ташкил кунем ва мо ба он ширкатҳое ки кластер кашон гап мезанем барнома аз он иборат аст ки мо технологияи поколения панҷума биёрем. Дар ин ҳолат ин метавонад ки арзиши аслии маҳсулоти моро поён кунад ва рақобатпазири моро камин кунад. محترم وزیر وقتی جلوگر بودن дуруст аст ки воқеан ҷойкорӣ зарур аст барои ҳама ва мо ҳатто мебинем ки дар тамоми ноҳияҳо ё шаҳри душанбе ярмаркаҳои ҷойкорӣ гузаронда мешавад. ҳама дар бораи кор мегӯяд, ҷойи корӣ мегӯяд, вале дар бораи боло рафтани маош касе чизе намегӯяд. Чӣ бояд кард то маош беҳтар шавад, то ҳама ҷойи корӣ харидор шаванд, ин харидор ёбанд. Дуюм савол. Аз ташаббус ё пешниҳоде ки асосори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурияти Исламии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022-2026-ро пешниҳод кард, албатта як сол гузашт. Дар як сол мо чӣ ба даст овардем дар заминаи маҳсулоти ватанӣ? Ташаккур. Масалан мо дар вилояти Суғ будем бо истиҳои як корхонаро муҳтарам ҷамҳуриро роҳбари корхона гуфтанд ки 70 та коргар мада намерасад. Бо як корхонаи дигар гуфт ки мада 300 коргар намерасад. Ман шахсан дурим суҳбазирам бори аввал дидем ки дар ҳақиқат проблемаи таъмини корманди соҳиби касбият проблемаи рақам як шудааст. дар хориҷа масалан эксперт мегӯянд специалистҳои хориҷиро мебаранд дигар дар мо хак мутаассифона масалан мумкин ки проблемаи худша дошта бошад. ҳамин касбият агар таъмин кунем мо касбият дар ин ҳолат мо метавонем ки гӯем ки маоши дуруст ҳам маоше ки метавонад ҳар як шахсияте ки худаш касбияш ҳунари худша қадрдонӣ мекунад расад. ҳозир ҳамин чиз пайдо шудааст. ин дар ширкатҳои кӯҳӣ шумо гуфтед аз ҳама маошҳои баланд дар ширкатҳои кӯҳӣ метиҳанд. маоши муайяне ки дар ширкатҳои кӯҳӣ метиҳанд ҳозир аз ҳама аҷибшон аст ки байни онҳо рақобат пайдо шудааст. ман медонам дар ширкати Талкогол 8-10 ҳазор сомон маош метиҳанд. ширкати Зарафшон ҳам маҷбур шудааст ки ҳамин кора кунад. яъне дар сохтори кӯҳии мо ки ҳамо фишанги асосии пешравии ҷамъият санъатро таъмин мекунад, ҳамин масъала ҳар хелча пайдо кардааст. дар дигар ҷойҳо ҳам ман 100% дида истодем ки мардум аз хориҷа ки корманд биёранд, яъне ки маоша ходиранд ки маоша боло кунанд. фақат рақобати солим пайдо шавад, пешравӣ шавад, ман бовар дорам ки мекунем, лекин то иваз накардани системаи омӯзишӣ хусусан барои соҳаи саноат мо муаззаф гаштан ба мақсадҳомон наметавонем. ина ман 100% ҳамчун вазир мегӯям. дар ин ҷода мо кор карда истодем. ҳам ина фақат як дирӯз ман росида як чиза хӯрдам, як GPT чат пайдо шудааст, Microsoft ҳамин GPT чата кардааст. ҳамин рафт менависӣ, ҳамин сипориш метӣ, проект ба ту мекунад, кори илмит менависад. нами маърузаи имрӯзаи моро ҳам метавонад навиштан ва ғайра ва ғайра ва ғайра. агар ки мо ин аз чӣ иборат аст? ин ҳамун технология зеҳни сунъӣ аст. зеҳни сунъӣ дунёро дигар карда истодааст. мутаассифона дар мо ҳозир мо ҳамина дарк накардем ки масалан будани ҳам факултетҳои зеҳни сунъӣ талаботи мо ҳам ба мо донишгаҳҳои олие ки мо худмон дорем талаб кардастем вобаста ба он аст ки донистани ҳамин технологияҳои нав аст. зеҳни сунъиро агар мо дарк накунем, технологияе ки нав ҳозир омада истодаанд оно метавонанд моро контрол кунанд, метавонанд таъсиррасон бошанд. як баҳсе ки соли 24 рӯзи олимпиада дар вай мешавад, дар париж ё чемпионати ҷаҳон ба фикр мешавад. ҳамонҷо баҳсҳои зиёд рафтааст аст ки мо камераҳои назоратӣ монда истоданд ки бо элементҳои зеҳни сунъӣ ҳастанд ва ҷамъият гуфтааст аст ки баъди дар муддати соли 24 бояд оно манъ шунанд, чунки ҳозир худи зеҳни сунъӣ тамоман як чизи таъсири манфӣ метавонад расонад дар мафкураи мардумам. барои ҳамин мо бояд кӯшиш кунем фаҳмем ки дар кадом ҷода мо пешравӣ кунем вобаста ба потенсиали кадрӣ ва потенсиали корие ки мо дар ҷумҳур дорем ва ман боварӣ дорам ки ҳамин роҳе ки ҳозир мо гирифта истодем ва сарвари давлат ҳамин стратегияи миллии зеҳни сунъиро оно қабул кардан, ин метавонад ки як замина барои роҳи ояндамон шавад. оиди шумо гуфтед соли 20 дар як сол мо чӣ кардем бародари азиз. умуман 2 соли охир санъата шумоли деҳоз ман қайд кардам ки санъати ҷумҳурии Тоҷикистон соли гузашта 20.4% рушд ёфт. дар ӯ 15.4 соҳаи энергетика ва соҳаи нефту газ ки мутаассифона оно
темпи худи саноата ҷавобгӯ нестанд ва нишонрӯдои моро поён бурда истоданд. Дар 5 сол агар мо 20% рушд таъмин кунем, ҳамун талаботе ки санъаткунонӣ гуфта шуд, 2 баробар зиёд кардани саноат мо метавонем ки мазза ҳукумати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва махсусан шаҳри Хорӯх пешниҳод гардид ки шумо сарпараст ё масъули рушди иқтисоди маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бошед ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ва шумо масъул ё сарпарасти бахши иқтисод ва рушди маркази маъмурии шаҳри Хорӯх ҳастед. таври маълум дирӯз дар Хорӯх фоҷиа вуқӯъ пайваст ва мутаассифона чанд нафарам ҳалок шуданд. вазорат ва дар шахси шумо дар ин рӯзҳо чӣ тасмим дорад барои кӯмак ба ҳамон мардуми зарурда дар минтақаи шодхонаи Бадахшон? ва таи камтар аз 1 соле ки дар Хорӯх сарпараст будед, чӣ корҳои мушаххасеро вазорат ва худи шумо анҷом додед? нафар дар Бадахшон зери тарма фақат дар шаҳри Хорӯх дар ноҳия анҷом шуда буд. Як фоҷиаи хеле бузург аст. Сарвари давлат дар назорати доимӣ вазъията доранд. мо ҳам бо ҳамраиси вилоят, ҳам бо раиси шаҳри Хорӯх гуфтгузор кардем. Ин проблема аст, ба наздикӣ дар назар аст ки мақомоти яке аз мақомотҳои баланди ҷумҳурии Тоҷикистон ба вилоят сафарбар карда мешавад барои ҳал кардани ин проблема. мо ҳам дар тамос ҳастем вобаста ба кадом кӯмакҳои дарав карданмо албатта мо кора мекунем. оиди масъулияте ки нисбат ба шаҳри Хорӯх аст, сипоришҳои конкретӣ нисбати ман дода шуда ки сарвари давлат мо кор карда истодем. қарори ҳукумат дар баррасӣ аст. ҳозир дар ҳукумат мо омодагии худро барои созмон додани паркҳои технологӣ дар шаҳри Хорӯх, 2 парки технологӣ ҳамаи нишонбурдҳои техникӣ иқтисодиашон омода шуданд. бо доноро ва дигар шариконро шумо гуфтгузор карда истодем. барнома дорем ки умуман санъаткунониро дар шаҳри Хорӯх, чунки сатҳи бекорӣ дар онҷа ҳаст ва мо кӯшиш менем ки дар муддати кӯтоҳтарин тавонем ки проблемаи бекориро дар шаҳри Хорӯх ҳал кунем. ҳам сохтмонҳои бино ҳастанд, инчунин сохтмони корхонаи истеҳсоли шир ки мардуми Кӯҳистон шумо медонед ки маводи шир ва ноно барои нухро дараҷаи аввал аст. дар ҳамин ҷодаҳо мо кор карда истодем. барномаи хуб аст. дар сари ман боварӣ дорам ки дар муддати кӯтоҳтарин мо метавонем ки ба як нишонбурдҳои муайяне расем. аз номи ҳамаи мо шумо ба фаҳм шудагон худованд ёшу ҷаннат бошад. мо кӯшиш менем ки тамоми он проблемаҳое ки бози баъди ин ҳодисаи нохуш аст дар вилоят кӯшиш менем ки дастгирии мо шумо ҳам шавад ва кӯшиш менем ки ин проблема ҳаллатари кӯтоҳтарин ҳалли худро пайдо кунад. ман ду тасаввури дар инҷа аст. ман ҷавоб дем соли 22 чанд намуд технологияи нав ба кишвар ворид шуд. мабалағи миллионро умуман худи ина ҳисоб кардан ки чанд намуд технология рости гап ина яке омориам фарогиршуда наметавонад. ман фикр мекунам ки ҳамин тамоми технологияи наве ки ҳозир ба корхонаҳои истеҳсолии дигар шуда истанд, ин ҳамаш технологияи нав ҳастанд. ина ҷудо кардан ки кадомаш нав аст ва кӯна аст ғайриимкон аст. инчунин як савол омадааст ки дар бораи истеҳсоли аввалин телефони мобилии ватанӣ тағмаи вира. ман шахсан ин корхонаро медонам. як ҷавони хеле пурмасъул аст. ҳамин як идеяи нава гирифтааст, пеш бурда истодааст. қадами аввал ҳам бошад. фикр мекунам қадам муҳим кардан дар Тоҷикистон телефони аввали мобилии истеҳсоли ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол кардааст. Muhtaram